duraan dursa waamicha keenya kabajanii sagalee uummata Oromoo fi dhageessisuuf namoonni bakka kanatti argamtani hunda baga nagaan dhuftani. Willkommen alle sammen. I dag vi skal demonstrere mot etiopiske regime om urettferdighet og undertrykkelse på oromiske folk. Bermote Gabachu fi Makonnen. Waa'ee kaayyoo hiriira kanaa ilaalchisee hawaasa Torondolaagii fi naannoo ishee bakka bu'uuni akka armaan gadiitti dhiyeessa. Yakka faashistummaa mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Oromoo irratti raawwataa jiru qorachuudhaanii dhaabbata mirga namummaa kan tahe Amnesty Internationaliin gabaasa mata dureen isaa Because I am Oromo sababaan ani Oromoo ta'eef jedhu gaafa inkoloolessa 28 bara 2014 addunyaaf dhiyeessee jira. Namni tokko Oromoo waan taheef qofaa balleessaa tokkoon ala akka hidhamuu tumamuu fi ajjeesamuu bal'inaan ibsee jira. Hawaasi Oromoo biyya adda addaa jiranuu gabaasa kana deeggaruun hiriira bahanii jiru. Nutis har'a gabaasa haqa uummata Oromoo mootummaa wayyaanee dhokse ifatti baasuu kanaan deeggaruun hiriira kana qopheessinee jirra. Mootummaa wayyaanee kana kan inni itti xiyyeeffate lafa saamicha naannoo Oromiyaa keessumaayyuu naannolee Finfinnee jala jiranu kana raadiyuusii kiiloomeetira 126 fi namoota tara miliyoona 5.6 kan ta'u maqaa Mr. Pilaanii jedhuuni lafa isaarraa buqqisuuf karoorfatee jira. Tokkoffaa namoota adda duree yakka kana raawwatanii karaa mana murtii geessuuf sochii godhu. Lammaffaa dhimma waa'ee Oromoo kana yoo xiyyeeffannee itti hin kennine karaa adeemsa genocide adeemu. Sadaffaa mootummaa Itoophiyaa wajjin bittaaf gurgurtaa adeemsisan hunda mirga ilmaan Oromoo akka daawwatanu waan ijaan arganu hunda gabaasa mootummaa kennu. Afuraffaa mootummaan wayyaanee gaaffii tokko malee namoota siyaasaadhaan hidhaman hiikuu qaba. Shanaffaa Norway deeggarsa maallaqaa mootummaa shiftaa kanaaf gootu guutummaan guutuun dhaabuu qabdi jenna. Kabajamtoota keenya akkasumas lammiiwwan Oromoo bakka jirtanutti hundatti waa'ee mirga Oromoo sarbamu kana akka yeroo hin kennineef waamichi keenya isiniif dhiyeessine. Injifannoon uummata Oromoof. Galatooma waan dhageeffatan. Good afternoon, everybody. I will address a message the dictator TPLF government. TPLF stop genocide and criminal acts Oromo people. The dictator's TPLF vicious killing that unleashed on Oromo people has left a black hole in our history, and the scare will remain unforgettable time and generation. Even today, TPLF disregard, contempt and deeming towards the Oromo people rights, norms and values is highly pronounced and appalling in magnitude as before, if not more. Today, the Oromo people, which constitute the majority of the population, have become determined not to sustain any form of oppressions.
incarcerating and killing Oromos who ask their rights, administrating several corporal punishment on those who exercise their freedom of speech and press, exiling those who stand against any kind of partial or racist treatment, and persecuting Oromo scholars to flee the country are among the major administration policies of TPLF. In general, the regime is committing against the Oromo people could be considered as an act of genocide. Therefore, we will continue fighting freedom until the end of our days. Kanatian Sudan, Dadano Dagisisna, Dadano Furka Kauno. Hundi Kenya yu sagale tokkichaan sagalee keenya ol qabnee akka dhaadannoo dhageessisnu waan asirraa jedhamu hundi keenya sagalee tokkichaan wal dhaggeeffannee akka waliin jennu kabajaan isin gaafadha. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo journalists. Free all Oromo journalists. Free all Oromo journalists. Free all Oromo journalists. Free all Oromo prisoners. Free all Oromo prisoners. Ethiopian government is a dictator. 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 Justice for all Oromo massacres. 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 Justice for Ambo massacres. Justice for Ambo massacres. We demand justice for all Oromo pupils. We demand justice for all Oromo pupils. Free all religious leaders. Norway must stop supporting a dictator in Ethiopia. Norway must stop supporting regime in Ethiopia. Free all Oromo journalists. The master plan is the master killer. 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 TPLF. Stop. Killing, arresting, torturing, innocent Oromo students, Oromo farmers. TPLF. Stop evicting Oromo farmer in the name of fake development. Free all Oromo political prisoners. We are here because of the dictator brutalizing in Ethiopia. TPLF, you are the source of terrorism. TPLF, stop your criminal acts. TPLF is a killer. TPLF is a killer. Free Bakkala Garba. Free Olvana Lelisa. Free all Oromo political prisoners. Stop land grabbing in Ethiopia. Stop land grabbing in Ethiopia. Respect human rights in Ethiopia. TPLF. Genocide is a teeming bomb. Human rights. Before investment in Ethiopia.
Norway. Listen us. We are here because of dictator brutalizing in Ethiopia. Norway. Listen us. We are here because of the dictator brutalizing in Ethiopia. No aid for human rights abuser. No aid for human rights abuser. Respect human rights in Oromia. Respect human rights in Oromia. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Stop displacing Oromo farmers. Stop displacing Oromo farmers. Justice for massacre Oromo students. Justice for massacre Oromo students. Stop killing, arresting, torturing innocent Oromos. Stop killing, arresting, torturing innocent Oromos. A bullet should not be an answer to a peaceful struggle. A bullet should not be an answer for a peaceful struggle. Oromo farmers have right to their land. Oromo farmers have right to their land. Norway. Stop supporting the dictator regime in Ethiopia. Norway. Stop supporting the dictator regime in Ethiopia. Ethiopian government is a dictator. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a genocider. Ethiopian government is a murderer. Stop land grabbing in Oromia. Stop land grabbing in Oromia. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Oromo demand freedoms and democracy. TPLF, respect human rights. Stop killing and abusing Oromo people. Justice for massacre Oromo students. TPLF, respect human rights. Stop killing, abusing Oromo people. Justice for massacre Oromo students. Free all Oromo political prisoners. Bilandon, Mirkamale, Mirkamamiti, Kotebula Oromo, Sabab investment titin, Kesara, Bukisun, Hadabatu, Lafa Oromo, Abun, Hadabatu, Norway, stop supporting the terrorist Ethiopian regime. Motuma Norge, Yegar Samalaka Kenu Hadabu,
qabsoo warraaqsa ilmaan Oromoo hunda hineegarra Vistorsaman Forstot Ifardiet Rättfärdighet för Oromo folk. Vi er her I dag for å protestere mot urettferdighet og undertrykkelse I Etiopia. Det har vært allment kjent at denne nåværende diktatoriske regimet I Etiopia har vært velkjent og veldokumentert alvorlig brudd på menneskerettighet I Etiopia I løpet av de siste 24 årene. Og regimet menneskerettighetsposten har blitt kritisert av internasjonal menneskerettighetsorganisasjon som Amnesty International, Human Rights Watch, US Department, Europaparlament og mange andre for de siste 20 årene. I dagens Etiopia, enhver form for disse opposisjon ikke tolereres. I dagens Etiopia, det ingen ytringsfrihet, ingen forsamlingsfrihet, ingen pressfrihet, blir uavhengig medier systematisk ødelagt, og journalist blir enten fengslet, forsvunnet, drept eller flyktet. I dagens Etiopia, tusenvis av oromos og andre etiopiske borgere blir drept eller ekstrajordisk forsvant rett og slett på grunn av deres identitet og deres politikk sin. I dagens Etiopia, det 10 000 av etiopiske politikkfanger I ulike fengsel I Etiopia. I hold til en situasjon der ingen vet og melder fra om deres status. Mindretallet regimet bruker antiterrorlover for å kriminalisere disse og demonstrere noen for opposisjon. Som jeg har sagt det ovenfor, menneskerettighetssituasjonen I Etiopia forverret hver eneste dag forverring I livet av oromo mennesker og andre borgere I Etiopia på grunn av mangel på demokrati, menneskerett og ansvarlig system. Og det selv grunn som brakte oss alle her I dette øyeblikket. Som Amnesty International Report, mellom 2011 og 2014 har minst 5000 oromos blitt arrestert på grunn av deres faktiske eller mistenkt fredelig opposisjon til regjeringen. Disse omfatter tusenvis av fredelige demonstranter og hundrevis av opposisjonspolitisk partimedlemmer. Som det har mye blitt rapport av internasjonale medier, blant annet BBC og CNN, blir mange oromo-studenter massakret I det siste dagen av regimet sikkerhetsstyrker I forsøk på å slå ned fredelige demonstrasjoner mot sin etnosentriske regler. Vi her for å være stemme for de stemmeløse. Vi vil derfor stå I det øyeblikket og fordre dagens etiopiske regimet til å stoppe sine menneskerettighetsbrudd I sitt eget folk. Vi krever at regimet I Etiopia til å respektere sin egen grunnlov. Vi oppfordrer regimet til å gi mennesker den respekten de fortjener. Vi krever regimet for å frigjøre alle politiske fanger I Etiopia. Vi oppfordrer regjeringen til å bruke sin innflytelse I umiddelbart stopp TPLF-regimet fra videre massedrap og skjult brutalt mot oromo-studenter. Vi krever en uavhengig spørrende kommisjon for å undersøke I maskaren, massefengsel, tortur og voldtekt av kvinner studenter. Takk for oppmerksomheten. TPLF, stop evicting Oromo farmers in the name of fake development. TPLF, stop killing, arresting, torturing innocent Oromos. Free all political prisoners. The master plan is a master killer. We are here because of dictatorial brutalizing in Ethiopia. Free Bekele Garba. Free Olbana Lelisa. Stop supporting dictator regime. Stop supporting dictator regime. TPLF is a dictator. TPLF is a killer. TPLF is a killer. TPLF. Stop
killing, arresting, torturing, murdering innocent Oromos, killing Oromos, arresting Oromos, torturing Oromos, never stop the Oromo struggle. TPLF, stop killing, arresting, torturing, murdering innocent Oromos. Stop land grabbing in Oromia. Stop land grabbing in Oromia. We need justice. We need freedom. Free Bakkale Garba. Free Olbana Lalisa. Baraton Oromo. Amana Hirajiran. Undumtu. Akanu Lakifaman. Omar Raiti. Ligafanna. Oteula Oromo. Lafasara Bukau Hinkabu. Baraton Oromo. Hinkabanu. Finfinneen Anura Oromiyaati. Finfinneen Anura Oromiyaati. Mootummaa wayyaanee filannoo kijibaa adeemsisaa jira. Filannoon kijibaa mirga saba keenyaa hin dhugoomsu. Filannoon mirga malee dirqama miti. Ilmaan Oromoo ajjeefamuun haa dhaabbatu. Barattoonni Oromoo barumsarraa ari'amuun haa dhaabbatu. Qotee bulaan lafa isaatirraa buqqa'uun buqqisuun haa dhaabbatu. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaan ta Oromooti. Oromiyaan ta Oromooti. Finfinneen ta Oromooti. Finfinneen ta Oromooti. Ni bilisoomna. Ni bilisoomna. Ni bilisoomna. Galatoom. Norway, stop supporting the dictator regime. Stop killing innocent Oromo students. Stop killing, arresting, and torturing Oromo students. Stop killing Oromo students. Killing, arresting, torturing Oromo will never stop the Oromo struggle for freedom. Stop killing, arresting Oromo students. Norway, US, stop supporting the dictator regime in Ethiopia. Stop land grabbing in Ethiopia. The master plan is a master killer. Stop land grabbing in Ethiopia. Justice for massacre Oromo students and civilians. Stop killing unarmed Oromo students. TPLF is an activist for Oromo genocide. Bring Ethiopian region leaders for behind 2014 Oromo massacre for ICE. Oromo students are voices for the voiceless Oromo farmers. Stop killing, arresting, torturing Oromo students. Oromo students, justice for Oromo. Justice for Oromo students. Stop killing Oromo students. Hundi keessanuu galatoomaa
Yagguu biraa Oromoon injifatnee bilisa baanee gammachuudhaan walitti deebina. Galatooma nagaa keessa oola.